Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya mati kastoy a klase ti biyag. Amok la kumaakas-toy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man, no saan agapokan ka? Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay, akas taunay tirigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan anak. Ay baribar ka talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minang ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang. Mabigot ni ading mo. Awan gatasen na. Nakitong it kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige, nanang. Inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang amin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din. Ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay. No awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Anti, umutang man ka no iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amukan kwa na anti. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Idi kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Anti, ikanak ka di, wano saan? Agsang-sangit ngamin itay ni ading ko ang pinanawak. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, anti. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Hay, anya aklasi aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumat lagayam anak itong idikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? Di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka nga agdanag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabak da ka iti tungit nang? Nakaamammat kita. Apay kadyakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak, insugalyo. Ita, napan kayo nagpautang iti gatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno adda igatang yo iti aramatan tayo dito'y balay nang. Saan kita pagsugal? Isublik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing-singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin?
Inala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta. Ikanakman mo ti kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingkakit di agbirok iti trabahom, tapno addamat kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inak to. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidora ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayan na kayo ti andari ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Isu a pinalubusak. Tapno muna tirigat ti agbiro iti trabaho. Kasanon na da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayo agsubang. Nungay makasapol iti sa balya lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibagaan na uman ka na kayo. Ure na kayo mad. Day tamat ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaelan ti dayaw ko? Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-itad ko kadagiti dadakpil ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo tanti kasta, gayam. Dahita ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakpil ko? No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansang agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Itala nga makita ka. Wuna, taitaak laang mat nga aglahakod ito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatangak. Kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Siyak mat ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado kaya tag may sakmat nga bibiyag. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot na katakunay na iko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi Jayili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpat akwarta. Kastamit. Nagdisnudo kang agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taadda ubing nga aywanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay iti igatang iti pangsok mo. Tapno maayusan mat iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapul agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwesit kid di kastoy. Agawir iti ubing, ngam awan mat itadda nga igatang iti inuman. Adda impaigam mo ayah tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na.
Nakashorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigatanak iti pudot. Saan nga tangad da makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya kumang iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Sika, Monica. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya kumaasaan mo akayat? Apay, ingkasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardang kan nga aglako iti tindaan. Maitad mo ka diti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy iti palengke. Ikaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Wantang, nga may salang, ah? Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano, mabartag kayo. Mabartag ak ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag, tatang. Nasangar mo't day jay. Saan ko naglangarudan? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Amang ano, mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Wantang, inakon gumatang iti store ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka kumapay nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tengarod gat-gatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka diti katangam? Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na? Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Imbagla merienda, minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayo ma daytoy? Nagsayatan, madagayuman na, tapno kamaten nak. Ay na, itala ang ama kaawatak iti sago. Agyaman ako na, Jo. Numakit kita ka nga umisem, umdas na napakaragsaka. Oy, saan kan nga kyaman? Kanayo nakngarod nga umisam. Tapno umanay a panagyaman ko. Nagita nga isem timang paragsakit aldaw ko. Anya day ta insangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbagla ka na nagitubing. Intad ti amo. Saan ko ana ibos? Nan, ramanak man no anya day ta. Special lahopya. Na, si kantiin mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo? Ay, kun kunaklaan. Di makkel manen ti mulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatsarimingam. Ay, jak amukan ka! Buisit ka! Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimakit? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan laang nga aglako ti araramidom ija ile.
Anya ngay kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam? Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka dagos inton malam. Tarupam? Awan pa'y mo't pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanao dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairanranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan mo't laeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat ninanang mo nga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laeng mat. Sigod ang napintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idiagigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso ang napintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Taapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Ay, jakman amo kadakwada. Basta, no sumangpit ni nanang, at dalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon ka mo't arumwar baro. Anya ka di manan ti pakakumkumi ko, ma'am. Agkumkumbuya kitinatnatang iti bagsakan iti ilian ti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wanan ti. Nga manipo di diad trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Ni, taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo, auntie. Kayat ni tatang ti agbirok iti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itatad ang trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardangan na ni nanang agtrabaho, auntie. Inaldaw kamat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Uri si kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akit nga rod. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaid na no di ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Suman, Monica. Agpaiso ti bagbagak. Malipod nakita ka. Simmaranta ti puso. Pumartak ti paragpitik na. Ay na, dinakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkatkatawaan. Pakaragsakak mat no makita kang nagkatawa wano misan. Unay kan. Oh, anya nga ro tigatangam. Saan ka di ang mabalin? Aday tapusom ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka akuti. Jak nga rod makaturog. Ay, jay sa panagkapik sakbay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat. Saan ka akuti-akuti? Maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agidda. Pudutunak ngamin. Daytan tumot laing mong agkape. Isu dayta. Hinton kwan, nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman, ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay, saan? Inayadat ti mapandita salas. Agpaangin akbasit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto, inayadam,
Amangan numalokag mo ti panaturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbaga nito. Imbag nito, takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay, kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturog. Apay nga umarimpadek ka. Napuyatan nak tadyak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimuara. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pailaang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumamot na kariing ka, no di na kinasaon ni Lili. Kat nakaidadangkan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikindi. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, inak manlangan. Makakapkapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawa. Aday bagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Ganti agnagan iti Joe. Ha? Am-amom ka di, dayjay a Joe? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay a Joe? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda ka ni nanang ko? Day tatisaan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamatakwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga rod, tatang. Ada eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tainrana na paimat. Papanan nyo kuma. Agudungak. Adda inakpan kan ijay ili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang. Ubing kapay. Saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang ama-amwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasak pa'y ate eksamin ko. Jun, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di, tatang? Si puta man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di ngagdaklako di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Tadda ka no papapanan na asabali. Ag-exam kami ita kaninton bigat. Pan nakairan-ranana day tang eksamin. Abay, saan amabalin nga iti sabali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol ngagsurat kayo. Tapno pa eksaminan dakit isabaling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-suratayin. Intun malpas ti eksamin nyo. Awirin nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay nga na masapol pala surutin nyo, tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggan diyang nga inayo. Nakita mo ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang.
Anda ka no nakadamagan na, anda sa baling aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Nga madamatik sa amin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na Di nakalumot na mo manang. Basta kunana ka no, mabitlaang. Nagbayag ka no, Kasaoktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, no pudno tinadamag ko. Masamampay di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Imbag tanasapa si mangput ni Lili manipod pagadalan. Just kiday jay akapsat mo. Ampang bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagang pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tanok ano ba'y mo tabi magat. Gumaranggan diyang hindi Nakakulorete. Kanakalson init nakakit-kiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, ija paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbagaak. Ay, wan man. Bagbagaman, DJ. Agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Ang mga no sa pulandag. Saan ka di ako nam nga dabalasang mo? Isun ati mang kita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay, adamot kit din ni Rita. Kan may sa, adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mang kita ka dagiti anak ko. Batlagaya. Mapanta ni di ilimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin dagiti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo? Iti Rosales, Pangasinan. Iti barangay Carmen ti ayan ti Balaymi. Si Mang Betakon, ngamawampay ni